dépense baɗaɗo ko fati e jangartawa transport dépense o men keta me yalon ko talina transport ko ujunnaje 19 wultannin kononto e temeɗiɗi anen kilo fula dépense baɗaɗo sababu sodde matériel dépense o men keta pour ne joran sango ko ujunnaje temeɗiɗi million kilin e ujunnaje 56 anen wultan lulni woro so ɗum heewi yimɓe ɓe an ɓe tesko coggu motoji ɗi ko hen iwi no ko ɗo siyata men ñakoto yemira masimoli men santa e songo ɓota wala kono dépense baɗaɗo sababu yaade jokkere enɗam dépense o men keta kono ko baɗiya cokole karola ko yimɓe ɓe jokkotirta enɗam jaa haajuji e ɗuwotiro e gueɗe goɗɗe koɓe ganduɗa ko jokkere enɗam kartaño kam ma ñota duwa walla kulli duwali anen e baɗiya cokoɗo ɗum ko ujunnaje 57 woko rotata kaña wultan lulni woro wula dépense baɗaɗo sababu kayitaji dépense o men keta kayitolle fannala eɗen gandi ko kayitaji ɗi ndeni ɗum ɗo mais yeñilon ko kayitole karñin ɗo ko samba motoji ɗi ko ɗaɓɓanaɗi kayitaji motole ñine kayitole régulé tayi ɗum hawri ko ujunnaje 29 e temet tati woko no ka ñanta wuli muwan anen kononto keme saba dépense baɗaɗo sababu fewnidde motoji ɗi en dépense o men keta o motole men santa ni tiñata fo e ɗaɗa ɗum hawri ko ujunnaje 650 o keta wuli woro kemenin tannani sa rendindini ɗum foof ni o ɓe kafuñoma ɗum hawrata ko ujunnaje 500 a keta million fula wuli keme e ujunnaje 7 wuli woro wula e 900 keme kononto 60 tan woro 2 million fula 539 800 o rendindinno en ko yo en bakkilo mbaɗen golle men ɗum keta kafoñin sababoti nga wakkilinga dow kuwoke golle ɗe mbaɗɗen hende nga men dow kuwa kono adi fof ko gollude tawa koye déclaration gollata ɗum dow ko bukatano déclaration kono to bangge jawdi to en nafuloñinne karola nayi nin so en keeɓi déclaration ji kolce 69 men kankulata ñin commission kono nin si tansay nin si kononto caggal ɗum en keeɓi wonde hen kolce 70 jiyama nin si tan woro ngulata jeeta woni kono 19 ɗin en keɓani kabaru mum jiyama tan nin kononto wolle manje to bangge baali men boko sawolle karola kolce 70 sa tan woro ngula aɗen sa kononto 61 o yiyama tan woro nin kili o wojjata 16 ɗi en keɓani kabaru mum tan nin sayo o manje foro to bangge beyi balle karola 53 tan nan nin saba 36 jiyama tan saba ɗin woro jeta 7 en keɓani kabaru mum ba woro ngula o manje foro to bangge pucci suwolle karola pucci 25 sum wanni lulu 25 yiyama sum wamo jeta nayi ɗi en keɓani kabaru mum suunaɗo ñim moƴe folo to bangge matériel matériel o le karola joramoni wayno motoji e matériel ji goɗɗi dekkilteɗi anen machine o men boko motole anen matériel o ɗon en keeɓi hen 10 o keda fentanneti kono ko ɗiɗi tan keɓɗen en kabaru mum jiyama ko ɗiɗi keɓɗen en kabaru mum jiyama fula wala jeta woni kono fula la jeta toli manje jeetati ɗi en keɓani kabaru mum sayo ke o manje kono wona jawdi tan e matériel ji ni majjata bari matériel o dama mbuka fili hay cawli dekkilama e fedde heen hade fuɗoli ŋeɓele kankulañi gurbo kono e hono ɗen ɗon gueɗe ane wokku woni bele ba kono en keɓɗen hen ko déclaration ji 6 déclaration worle sotota o kono nayi ɗi jiyama nano ƴeta ɗiɗi ɗi en keɓani kabaru mum fuloñi manje folo kono haajo haɗani ɗon hande sa en amanɗa wotode e nder commission en commission oñin kono hay sukaɓe majjuɓe dekkilama e nder commission en haade dindigol kankulata ñin commission kono ka fof koyeɓe filuɗin en dekkilama hen sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa en jeeyi ha paftoy to jahannoto en ndin fula wolɓe kerala seta ñin commission kono kono e kawritgol e pellital commission o bare ɗo e kafoñinne engagé o kamma ɓe mbaɗi hen doole mumen e kattanɗe mumen ha Allah waɗi cukalon kon jiiya koñi mbuuri koñ gatte e galleji mumen ɓe ƴetta ɓe kenno ƴetta ɓe ñimmanatele suo kono ɗo wonno sifaji ɗi ganduɗa en dekkilama ñin déclaration ne ɗum ta commission kono to banggue batuji kafolle karolan ka ɓe ngoli menike ko wayno réunion ji ɗi en
nka ñiw na ñawol menike en mbaɗi ensemble ji général ji tati kono ko ñiw na ñawo na ñongo nga ke sila ñan saba en mbaɗi réunion ji comité de pilotage nogas e ɗiɗi ko e bureau le commission ngo nga ñongo ke sila ñam won alen fula en mbaɗi réunion bureau jowi nga bureau damman réunion ka kata sila ñan sabati en gettinoma ɗo wadde réunion e par ligne whatsapp goto ntunga pour kilim programme pour ka ligne whatsapp ko ke bureau ko en notoyima batuji ɗi ganduɗa heɗen hen poti notoyade batuji 4 ñanta maɓeɗa kafoli menen kono maɓeta kafoli kono kata kafunani en gimmima laabi jokkere en ɗam laabi 15 bandiya